danser. Les femmes enfants l'ont accourbé. Et pour des bons, prenons le plus bel élan dans la paix. Au peuple ardent, parlez la mer. Nous baptisons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Citoyens du Congo, dans le pays Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assillerons ta grande vie 30 juin, jour sacré sans les témoins, jour sacré de liberté, le serment est bon à notre postérité pour toujours. Jambo tena. Munajua vyenye vilituleta hapa, likuja kusikiliza vijana wetu maneno ambao watatupatia kwa ajili ya tafuta amani na usalama kwa hii jiji letu la Uvira. Ni muda mrefu sana tunaishi ndani ya mainsecurity hapa kwetu Uvira. Tunapaswa kujifunza namna gani ya kusekirize mungini yetu ya Uvira. Wa vijana, wa baba, wa mama, sekirite ya mungini yetu hailombi tu ba autorite militaire. Inaomba na mchango wetu sisi wa raia. Kama vile kijana alitoka kusema, sisi hapa Uvira tuko na ile tabia ya kutokudenonse. Unaweza ona mtu iko suspect ni jirani yako na hautaenda kusinyale habari sikeni toka hapo. Ile ni makosa. Tukiangalia kisi wenzetu wanaishi hapa jirani yetu hapa ngambo. Hata mtoto mdogo wa miaka 8 anafanya sekirite ya mungini yake. Hata wa miaka 5 anafanya ile sekirite ya mungini yake. Na ndio maana mnaona wenzetu wanaanzaga lala, wanatembea 24h/24h. Hautasikia lisasi, hautasikia walifaa hivi na hivi. Tunaomba vijana wetu musimame, muwe macho wazi. Unajua kama vijana njo nguvu na njo macho ya inchi, kama vile ya vile yetu ya Uvira. Vile ya Uvira haiwezi jengewa bila nyinyi vijana. Yafaa mushimame, mchunguze sana wageni wenyewe wako na tuingilia. Kama wenzetu wa ngambo wavamizi wa M23 walituweza hapa Uvira, ni ajili walituingilia kwanza kati, wakachonganisha kwanza makabila zenye kupatikana hapa Uvira. Wakatuingilia kati, tukaanza vile ni vya fulani, vile ni vya fulani. Hapana, hapa Kongo tuko na kabila mingi na tuweza kufanya ubaguzi. Kwa ile ubaguzi ndio banatuprofite. Yafaa tukuwe umoja, tuachane na ukabila. Tukisha kuwa kitu kimoja, hakuna adui atatuingilia. Haiko vile. Tujikaze tuishi kwa umoja, l'union fait la force. Tukisha kuwa umoja, hakuna adui ataingia hapa. Raia asutenir raia kwa kutia usalama katika hii mungini yetu. Haiko vile. Na waomba na ingine hapa, wakati maadui waliingia, kila mtu ulikucha asubuhi, hakuna mwenye aliambiliwa toa uchafu mbele yako. Lakini ulikucha tu, kila mtu alianza fanya usafi mbele ya mungini, mbele ya mulango yake, kubalabala, abakukua uchafu. Hakuna mwalikuwa chunga wa mkumbushi. Lakini sasa
wadui walikwenda. Angalia uchafu inakuwa mbele ya manyumba, mubalabala njo inakuwa ya lala, mungini tena inakuwa uchafu. Hatuheshimu Salongo kwa sababu ya nini? Sababu mnajua ni mtoto wa fulani njo anashimamia fasi fulani, njo maana amuheshimu. Bandugu, ile ni kutokupenda kwetu, na kama upendi kwenu hauwezi sekirize kwenu. Tujifunze kupenda kwetu, haiko vile wa baba. Musiwazie kama Rwanda iko natafuta njo hii mali wala we wala fulani, anatafuta hii budongo yetu atunyanganye nayo. Na waomba tupende kwetu. Ukisha penda kwenu hakuna mwatakia kuingilia. Mulisikia waseme fanya hivi, kamata hii 50 francs juu nioneshe njia nifanye. Hapana. Bandugu, na waomba tukue umoja, tupendane na tupende budongo yetu. Asante.